Ndagushimiye kandi nkwifurije kugira ibihe byiza aho uherereye hose wowe ukurikira ibiganiro bya David Marechal TV kuri channel yacu. Ujya muri platform ya YouTube ubwo waciye Google cyangwa se indi browser ukoresha, hanyuma usacingamo YouTube, mu kadirishya ka YouTube wandikamo ngo David Marechal TV, urakanda ubona channel yacu, hanyuma rero ukora subscribe. Nkuko tubona bamwe mujye mubigenza cyane ku bakoze subscribe, tubona munakora share, like na commentaire ku nkuru zitandukanye tuba twabagejejeho. Uyu munsi ni ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Tukomeze tubifurize kugira ibihe byiza rero bitangira umwaka, kuko umwaka wo ushize twarawushoje. Hanyuma kandi tubabwire ko tubakunda nka channel, kandi channel ni yanyu. Mwese mukomeze kudukurikira mu biganiro byibanda kuri politique, diplomasi, ndetse muri iyo diplomasi hakabamo n'imibano mpuzamahanga itaburamo intambara, itaburamo amakimbirane, itaburamo ibyo abantu baganiraho muri cadre politique, muri cadre économique. Hose muratwumva kandi mukadukurikira. Abantu rero muri Amerika turabasuhuje. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyagabye ibitero bikomeye ku gihugu cya Venezuela. Turabireba muri aya makuru, aho ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze operation Karundura ku murwa mukuru Caracas, umurwa mukuru wa Venezuela. Muri uru rukerera, ndavuga ku isaha ya Caracas, umurwa mukuru wa Venezuela. Venezuela ikaba ari igihugu kiri muri Amerika y'Epfo, hepfo y'ubunigo bwa Panama. Turaza kureba geographiquement Venezuela iherereye hehe. Bikavugwa ko nkuko byatangazwe na President Donald Trump ku rubuga rwe bwite bita Truth, ko ndetse muri icyo gitero Perezida Nicolas Maduro n'umugore we bafashwe mu matekwa bagafatwa miri, ngo bakajyanwa mu gihugu kindi kitari Venezuela. Ibyagaragaye nka kudeta bwa mbere cyangwa bwa kenshi, birashoboka igihugu kikora kigakora kudeta mu kindi, kandi kitwa ko ari cyo gihugu ngo gisigasiye demokarasi ku isi. Byose turaza kubireba, turebe tukore isesengura impamvu ki. Mu gice cya kabiri kandi cy'aya makuru turabona babwira ama update yaramutse ku rugamba rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, mu burasirazuba bwayo kuri front lines, harimo kubera imirwano ikaze, haba mu gace ka twakwita nka Central Command, kari agace kareba Masisi Walikale, haba mu gace ka tuvuga nka Southern Command kuri M23, no kuvuga ngo mu bice bya Fizi, Mwenga ndetse na Uvira. Aho hose turaza kureba haramukiye ibiki, kugira ngo dukomeze kubihanahanaho amakuru, kandi amakuru nibwira yuko ari ubaryohere. Tuvuga amakuru y'intambara. Iyo tuvuze kuryoha kw'amakuru, nta kindi tuba tugamije, ni ukuryoherwa n'amakuru. Ariko ushobora kuryoherwa n'amakuru nturyoherwe n'inkuru ziba zirimo. Ibinyamakuru bitandukanye mu ibara ry'umutuku ku kadirishya kagenewe icyo mu cyongereza bita breaking cyangwa se breaking news, mu gifaransa bakunda gukoresha irgent, nubwo n'iryo jambo barikoresha. Hakunze kugaragaraho inkuru zivuga ku ntambara igihugu cya Etats-Unis d'Amerique cyagabye kuri Venezuela. Ni intambara bigaragara ko yari imaze iminsi itutumba, intambara ivuga yuko Amerika ikunze gushinja igihugu cya Venezuela mu gutera inkunga imitwe y'abacuruza ibiyobyabwenge bikomeza gukoreshwa muri ya nyanja ya Pacifique, ndetse no mu birwa bya Caraïbe, bikerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo mu by'ukuri muri statistique bigaragara ko kuva ku butegetsi bwa Nicolas Maduro ariho Amerika yinjiye muri ibiyobyabwenge byinshi gusumba ibindi. Ntabwo bigaragara ko Amerika yigeze ibiganiraho na Venezuela ngo Venezuela inanirane. Nta nubwo bigaragara kandi yuko ibyo bicuruzwa by'ibiyobyabwenge by'iyayuramutwe bishobora kuva kuri Venezuela gusa, kuko kuri East Coast, ku mugabane wa Amerika, yewe no ku mipaka yayo ugana hepfo za Texas n'ahandi, gusa aho ngaho hari igihugu cya Mexique, ushobora kuhasanga ngira ngo izindi mpugu zitandukanye. Ushobora kusanga ibihugu biri mu bihugu bya Caraïbe, za Bahamas mwumva, ngira ngo n'ibindi bihugu. Ushobora kuhasanga ibihugu nka za Jamaica, ibihugu byinshi cyane
bihari muri Amerika Latine, ariko kuki today, kubera iki Venezuela, kubera iki Venezuela ariyo yibanzweho? Abasesenguzi batandukanye bakavuga ko bivuga ko ahubwo Donald Trump n'ubutegetsi bwe muri ya ntego ye bavuga ngo make America great again, bashaka yuko bigarurira peteroli ya Venezuela. Iki gihugu cya Venezuela kikaba gikize cyane kuri peteroli ku isi. Bivuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2025 ibihugu 10 ku isi bifite peteroli nyinshi, havugwamo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bujura, mu gushaka kwigarurira imitungo y'abandi. Ibyo mubona Amerika ikora nayo iri mu bihugu bifite peteroli nyinshi, ndetse itaratangira no gucukura ku bwinshi, ariko iracyahurumbirira peteroli y'ibindi bihugu nka za Venezuela. Turaza kugera muri za Libya, turavuga ibihugu byinshi muri kino kiganiro, yewe n'amatiku n'amatati amaze iminsi avugwa mu gihugu nka Nigeria. Amerika ivuga ngo habangamiwe abirabura b'abakristo ngo bishwa n'imitwe ya Islam. Bamwe bavuga ko Nigeria nari mu bihugu nka 5 bifite peteroli nyinshi muri Afrika. Amerika ishobora kuba iyirondera. Ibi bikaza bijyana d'une façon paradoxale, mu buryo bw'amacuri, no kubisi birimo kuvuga ko ishaka gushifutinga iva mu mbaraga ziva kuri peteroli na lisansi ijya mu mbaraga zisubira renewable energies. Ariko iyo paradox ukabona ko Amerika inyota ifite ariyo kwigarurira amariba ya peteroli menshi ari ku isi. Yewe mu minsi ishize ntabwo byo byanditse cyane, byanavuzwe ko Amerika ifite uburyo ki yumva yakomanyiriza igihugu cya Nigeria, ndetse n'umushoramari ariko Dangote washoye imari kabakaba biliyoni nyinshi cyane z'amadolari mu gukora uruganda rutuyungurura petrol raffinery ikomeye cyane muri Nigeria. Byaje kugaragara nk'aho Amerika ishobora gucalenjinga ibihugu bihurira ku miryango ucuruza peteroli cyangwa bitunze peteroli nyinshi, bikaba byatuma bitera akantu k'ipfunwe n'iki Amerika ikaba ikomeje guhanga amaso Nigeria ivuga iti isanzwe ifite peteroli nyinshi. Nigeria ni second economy, ni economy ya kabiri muri Afrika nyuma ya Afrika y'Epfo, ndetse bijya byigaranzurana. Ikavuga iti rero Amerika n'ibindi bihugu by'ibihanganye ikavuga ati iki gihugu cya Afrika none itangira kuyungurura igacuruza ari produit fini, amaherezo azaba yahe? Mwumvise Trump yivugishwa rero ngo urabona ngazaga ibitero kuri Nigeria ngo kubera ngo abakristo bakomeze kwitwa. Nta rukundo Trump afitiye abakristo bo muri Nigeria, na cyane ko abaturage ba Nigeria bavuga ko abishwa na Boko Haram benshi barimo n'abasilamu, barimo n'abakristo, kandi ko iryo robanura ry'abishwa ku mitwe y'ibyihebe bo bataribona, ahubwo ko iyo habayeho no kwishwa bapfa bose bagahonera hamwe. Ibyo rero biza mu bihugu bifite peteroli nyinshi ishobora guteza saga. Turabonamo igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri mu bihugu bya mbere, ariko Saudi Arabia cyangwa Arabie Saoudite nayo ni igihugu gifite peteroli nyinshi, hakajyaho Canada n'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Mu bihugu 10 bifite peteroli nyinshi haza Amerika ifite peteroli nyinshi. Bayibarangira ngo hano baravuga icukura, ngira ngo icukura utugunguru ni 13 n'ibice 47 ku munsi, simbizi ibyo bita barrel. Hanyuma hakaza igihugu cya Saudi Arabia nacyo gifite uburyo bwa peteroli nyinshi. Hakaza Uburusiya ku mwanya wa 3, Canada iza ku mwanya wa 4, Ubushinwa, Iraq, Emirat Arabini kikaba ari igihugu gikomeye cyane nacyo kuri peteroli. Hakaza ibihugu bya Brazil na Nigeria ndetse na Kuwait nkuko twabwiraga. Ntabwo ndimo gushakisha Venezuela iri ku mwanya wa kangahe kugira ngo tumenye peteroli ifite uko ingana ku isi, kugira ngo peteroli, kugira ngo mubyumve neza. Peteroli aho umuntu ibihugu bigira ubutunzi byo bikabasha kubuzira bibujijwe n'ibihugu by'ibihangange. Venezuela rero bikavuga ko ifite
amariba ya peteroli akomeye cyane, ngo ikaba iza imbere ya Saudi Arabia, mu byumve namwe, ikaza imbere ya Irani ndetse na Canada. Ifite ngo barrel utugunguru miliyari 300, kandi ikaba ari peteroli bigaragara ko ifite kazoza k'igihe kizaza. Ibyo rero nibyo umuntu yavuga kuri Venezuela. Nubwo bimeze gutyo ariko ntibivuze yuko muri Venezuela hadashobora kuba ikibazo cya politiki. Ntibavuze ko hadashobora kuba ikibazo cya politiki, ariko ikibazo cya politiki iyo kiva kikagera gikemurwa n'abenegihugu. Demokarasi bivuga ubutegetsi butangwa n'abaturage bugakorera abaturage mu nyungu z'abaturage. Ntabwo demokarasi americaine ariyo yempoza uko abanya Venezuela bagomba gutegekwa, nubwo tubona izi ntambara tubona uyu munsi. Ibi Amerika yarabigerageje mu gihugu nka Libya, murabyibuka neza ku butegetsi bwa Muammar el-Gaddafi, habaho intambara nini cyane. Hanyuma ubu Libya yacitsemo ibice bibiri, igice cya Benghazi, umujyi wa kabiri muri Libya uherereye mu burasirazuba bwa Libya ku isayidi ya Misiri, ndetse na Tripoli iri hariya ku isayidi ya Algeria na za Tunisia. Libya ari igihugu kinini gitunze peteroli nyinshi n'amariba. Amerika ihitamo kujya gufata uruhande ku bantu b'inyeshyamba ba Benghazi, kuko hari ibirombe byinshi bya peteroli. Icya Tripoli nacyo kitayibuza, ariko gisigara Amerika ikiryarya, kandi nicyo cyiciro cyemewe mu ruhando rwa Loni. Kuki rero intambara muri Venezuela? Abantu bakomeje kugaragaza yuko uko byagenda kose Amerika ishaka peteroli ya Venezuela. Nk'uko rero ikinyamakuru CNN kibitangaza, kiravuga ko ibitero bya Amerika mu murwa mukuru wa Caracas no mu bindi bice bya Venezuela cyumvikanyemo ibiturika byinshi, ndetse imyotsi y'umuriro ikaba ikomeje kugaragara ahantu hatandukanye mu murwa mukuru wa Venezuela, aho abaturage bakomeje kuzinga utwangushye bavuga bati ntituzi igikurikiraho, reka bahunge. Ariko niko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Umwe mu baturage wavuganye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa wari mu murwa mukuru wa Venezuela, avuga yuko mu by'ukuri atari amasasu n'ibibombe byumvikanye muri Caracas gusa, ahubwo no muri leta nka za Miranda, Araga, Guayra hakikije Caracas naho humvikanye ibibombe bihaturikira bikomeye cyane, ndetse bikanavugwa n'ahandi hitwa Fuerte Tiuna. Uyu nawo ukaba ari umujyi, iki kikaba ari ikigo cya gisirikare cyo mu murwa mukuru wa Caracas kibasiwe n'ibitero bya za misile n'indege z'intambara ngo zigendera hafi abaturage banazibonaga hariya muri Venezuela. Harashize iminsi rero Donald Trump atangaje ko iminsi ngo ya Nicolas Maduro ngo mwibaze namwe mu perezida w'ikindi gihugu abarira iminsi perezida w'ikindi gihugu cyigenga, barangiza bakaza kwigisha human right ndetse na democracy muri Afrika and the rest of the world. Mwumve namwe iyo paradox, ayo macuri ari mu isi. Hano ndabona rero wahaye amakuru AFP agira ati des explosions ont également été entendues à l'aéroport et au port de Caracas. Niko umuntu yabwiye AFP, Agence France Presse, avuga ko ibitero kandi n'ibiturika byumvikanye nyine muri Caracas uko twabivugaga, haba ku kibuga cy'indege ndetse no ku cyambu cya Caracas, nk'uko abaturage batuye La Guaira babitangaje iki kinyamakuru cya AFP. Ibiturika kandi byumvikanye ku birometero 100 uvuye mu murwa mukuru Caracas, ahandi hitwa Higuerote. Ahangaha hose ni mu gihugu cya Venezuela. Magingo aya dukora iyi nkuru ku saa 7:18 biravuga ko ibitero n'amasasu y'ibiturika acyumvikana mu murwa mukuru wa Caracas. Ikitaramenyekana ni ukumenya niba hari intambara iri ku butaka cyangwa se niba ari iguhangana n'ibibombe n'ibisasu by'indege z'intambara za Amerika birimo gukorwa n'igisirikare cya Venezuela, cyangwa niba risubiranamo gusahura kw'abaturage cy'ubutegetsi. Byose birashoboka. Namwe mwazi igihugu kidafite perezida uyu munsi
wafashwe ngo akajyanwa ahandi, nubwo bitaremezwa na Venezuela ubwayo ko perezida wayo koko yajyanywe ahandi. Uwahaye amakuru AFP kandi yagize ati depuis ici on entend des expressions près de Fuerte Tiuna, je vis dans le quartier voisin à Vale. Fuerte Tiuna ni ya nkambi ya gisirikare ikomeye yo muri Caracas. Uyu ubivuga akaba ari ahitwa Vale. En ce moment on entend quelque chose qui ressemble à une mitrailleuse comme une défense contre les bombardiers. Ati birumvikana ko hameze nk'aho hari imbunda za anti air defense zihanganye n'izindi ndege zirimo kugenda zirasa aho zibonye hose. Bombardier ni ziriya ndege zirasa, ariko kandi aya mitrailleuse nayo ashobora gukoreshwa nka remonte mu guhangana no mu guharasinga ibitero by'indege. Amashusho ndimo kubona imbere yanjye kuri CNN aragaragaza ibiturika ahantu n'umwotsi w'umukara uri mu gicu cya Caracas, umurwa mukuru ugizwe n'amazu meza cyane, umurwa mukuru w'igihugu ubona ko uteye imbere. Uyu wabibwiye iki kinyamakuru yitwa Emmanuel Parabavis, afite imyaka 29, akaba kandi ari umuhanga mu bijyanye no guhanahana amakuru. Akavuga ati rero on entend beaucoup de détonations et de coups de feu. Ati je ne vois pas les expressions mais j'entends les avions. Ati ati ntabwo ndimo kureba aho biturikira, ati ko ndumva amajwi y'indege zicicikana zinyuranyuranamo, kimwe nuko binashoboka kuba ari indege z'intambara za Venezuela bagitivetinze kugira ngo zirwane ku gihugu cyabo. Hanyuma yagize ati on entend, on commence à parler ici à la maison un sac avec des affaires les plus importantes, passeport. Ati dutangiye kumvikana no kuganira ku byo cy'umuntu yakwegeranya utwangushye kugira ngo bibe twabasha kurokoka no guhonoka ibi bitero bya Amerika tukabasha guhungira ahandi. Perezida Nicolas Maduro, tuza kureba amateka ye mu ncamake mu kanya, aherutse gutangaza ku munsi wa kane ko ubwirinzi bw'igihugu cye bwo mu kirere ngo butazakundira Amerika kubagabaho ibitero. Amerika ikaba ibagaba ibitero ikoresheje ubwato bwayo bw'intambara karundura buri mu nyanja ya Caraïbe buhamaze hafi ukwezi cyangwa hafi ukwezi. Yagize ati le système de défense nationale a garanti l'intégrité territoriale, la paix du pays et l'usage et la jouissance de tous nos territoires. Yari amaze iminsi yikomanze mu gatuza avuga yuko ngo bafite ubushobozi bw'ubwirinzi bw'ikirere bushobora gutuma abaturage babo bicara bagatuza bagatekana bakishimira gusoza umwaka bumva nta gitutu cya Amerika bafite. Mu minsi ishize narimo nganira n'abantu b'abasesenguzi batandukanye bibaza ukuntu igihugu nka Venezuela kitabuza amafaranga, kitabuza urufito, cyubaka amariba ya peteroli, kikubaka ibitangaza by'amafaranga, abaturage bakabaho ngaho badafite uburinzi bubarinda. Recently mwabonye ukuntu dutanga ingero, Israel yateye Iran ikactivatinga ballistic missile zayo, za misile zirasa kure, zaba izirasa iziri long range missile zirasa ku bitero bigaba kure, zaba iziri moyen, zaba nizigize gute Iran yakoze kuri misile zayo. Buri muturage wa Iran ntacyo ashobora kublaminga igihugu cyabo kuko barahanganye bikomeye, barasa Tel Aviv, barasa Haifa, barasa Jerusalem, barasa aho bashobora hose kugera ku rwego abaturage no gutavuga ko Iran yatsinze iriya ntambara, ariko ntabwo na Israel yatsinze Iran. Yewe na Amerika yagabye ibitero bya zira bomba zabo ngo bagiye gusenya ahakorerwa za misile ndetse na za nucleaire. Bivugwa ko batashoboye kubigeraho kubera ko bitabitse ku metero zirenga 80 mu bujyakuzimu, kandi bombe bari bafite zigarukira ku bujyakuzimu bwa metero 20-40 mu gushwanyaguza. Ibyo ngibyo tubicishijemo muri ubwo buryo. Igihugu nk'iki ngiki cya Venezuela kikomanga mu gatuza kikokora ibi ngibi ntabwo gifite ubwo buryo bwa misile zishobora gusubiza cyangwa se guhangana. Baguze byose bubaka umurwa mwiza nka Caracas, bibagirwa uburere mboneragihugu no gutoza igisirikare gikomeye kitari kubura amafaranga, kitari kubura abakijyamo, kitari kubura iki n'iki. Bararyoha, barabyimba, bagira gute sinakubwira. Igihugu gikize gifite amafaranga kidafite ubwirinzi bushobora guhangana n'isaha n'imwe kugeza ubwo bafata perezida wacyo bakamutwara amateko azifa adafite Republican Guard murinda. Agasuzuguro igihugu wagira ngo uziko Venezuela itaruhije Amerika nkuko Al-Qaeda yaruhije Amerika mu bitero bya Abbottabad. Okay, Abbottabad Amerika yarateye bien sûr muri Pakistan, ibasha gutwara cyangwa se kurasa Osama bin Laden. Osama bin Laden yigeze no kuba umukozi wabo, urumva. Osama bin Laden
batari babuze byinshi baheraho, ama ADN yiwe buri kimwe cyose, kuko yabaye umukozi wa CIA, ariko igihugu cyigenga, kwigenga kw'ibihugu. Venezuela ibaye nka Congo, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Emmanuel Macron yabwiye ko imaze imyaka y'ubwigenge idafite igisirikare. Venezuela igihugu kirava nk'urutete, abantu ntibagire resistance kuri perezida wabo, ntibagire resistance ku muryango we, kandi ariwe bashinzwe kurinda. Nibareke guhangana, banamuhishe nibura, ntibashobora guhisha perezida. None se aho metero 80 ubyuka byakuzimu imisire cyangwa se inganda za nucleaire za Iran ziherereyemo, Venezuela mu gucukura peteroli mu bujyakuzimu, ubu tuvuge ko nta irarenga metero 80 icukura peteroli, nta irarenga metero 80 igira gute? Babuze indaki bahisamo perezida nibura ifite ubwo bujyakuzimu. Ntibakurikira se intambara zibera hano ngo bumve tekinoloji, biringiye inshuti, ngo biringiye Uburusiya, ngo biringiye ibihugu nka China by'inshuti zabo. Mu by'ukuri kwiringira muri politiki na diplomasi ntabwo bigize icyaha ngo nagishinja Venezuela ko yiringiye ibyo bihugu. Ariko mwibuke neza ko mu ntambara turimo kubona muri iyi minsi, bishoboka ko Venezuela yanabaye igitambo cya Ukraine. Noneho Donald Trump igihe yari Alaska, muri state ya Alaska, we na Vladimir Putin bashobora kumvikana bakavuga bati, ngiye ngiye kuzikorera agatendo, kora ibyawe hariya, utware Donbass, utware Zaporizhia, utware Kherson, utware Crimea, urumva, ariko utware inyanja y'umukara, ushaka na Odessa ujyane, ariko nanjye nzikorera agatendo kuri Venezuela, ntuzasakuze. Ariko still abantu bafite uburembe n'indwara ya syndrome de Stockholm, ugasanga Venezuela irakiringira Russia ngo ni macuti wacu, ngo ntawadukuraho, ntawagira gute. Geography rakonta hari ahantu ni kure cyane y'Uburusiya, ni kure kugira ngo bahadeployinge nk'uko Amerika byari kuyadeployinga biragoye. Mwibuke Uburusiya bwahanyanye za misile muri Cuba, hanyuma biza gutera ikibazo mu 1950 ngira ngo na kabiri, icyo bitaga saga ya za misile, missile crisis hagati ya Amerika n'Uburusiya, nubwo zari ziri muri Cuba icyo gihe. Ndetse na Amerika yashatse gutera igihugu cya Cuba irayinesha. Intambara yabereye mu byo bita Bay of Pigs, intambara ivugwa cyane. Abanyakiba bihagazeho babasha guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingabo zabo ziratsindwa, Cuba isigara ya Fidel Castro yemye kandi ihagaze. Aka kantu tugaceho akarongo, kwiringira ibihugu by'ibihanganye ngo bizakurinda, ariko no kudashyira imbaraga mu burere mboneragihugu bwa abaturage, kugeza ku rwego igihugu giterwa nk'uku ukabura abaturage bigaragambye, kubera ko leta zarabasesemye rwose. Bava ubutegetsi bakuba seti n'ishoze ya bond, babanukira bakavuga ati nagende ntacyo yaratumare, bamutwara iyo bajyana. You see, abaturage nibo burinzi bw'igihugu, ariko ntibikorwa umunsi umwe, d'une façon circonstancielle et d'une façon contextuelle. Ntabwo washyiramo abaturage nk'ubakingira urukingo ngo murwane muhaguruke, urabitegura bikamara imyaka myinshi, cyo bita nko mu Kinyarwanda nuvuga urugerero, kandi ukabitegura mu mujyo wumvikana. Ntabwo bitegura amagambo gusa ngo ujyane mu mujyo, ugomba no kubitegura mu buryo bw'imikorere n'imitegekere, ku buryo umuturage yumva yanapfira ubutegetsi cyangwa se yaburwanira mu nyungu za politiki. Ukajya aho ngaho ugasingiza Nobel, ugasingiza iki n'iki, hari igikoresho cy'intambara, Nobel Prize, ngo ni Peace Prize, you see, ngo ni igihembo cy'amahoro ngo cyitiriwe Nobel. Ubu se aya ni amahoro atashye muri Venezuela. Eventually muramubona Javier Milei, indege yatwaye Maduro iragarukana Milei imwimika, ariko kubera ko abaturage b'ibyo navuga mu kanya bamunzwe. Ariko faites attention, barareba ikijisho Maduro, kandi hari abahanga bavuga baba bacecetse mu bihugu Amerika n'iki, kandi imyaka 5-10 Amerika izamugebuka nk'uko yagebutse Ashraf Ghani wa Afghanistan na Hamid Karzai, bajyanywe ku butegetsi n'ingabo za OTAN na Amerika, bikaza kubandana muri Afghanistan bikarangira busubiranye abataliban. Hano ndimo kuvuga amakuru nyavanga, tugomba gukaraga ubwonko. Twaje kwisanga gute ibihugu bibaho bitubaka uburere mboneragihugu, ugasanga niba tuvuge no muri Afurika nyambibona, niba ari ishu yo gukunda igihugu ije kubera habaye munsi y'intwari, kubera habaye Month of Liberation, kubera ko habaye munsi, ko habaye event zihuza abantu bo mu gihugu. Ibyo ntabwo mbyanze, ariko ntabwo ariko nk'abantu ba kera bubakaga urugerero, barwubakaga hari context X cyangwa itanahari, urumva, ihari cyangwa itanahari. Abantu bagahora bari awaye bo kurwanira igihugu cyabo, ariko abantu barataraye ku isi, abantu bibereye mu bindi, evidama business na buri kimwe cyose, which is good,
nko mu Rwanda dufite by'umwihariko, reka dutaye nk'urugero rutoya ko tujye turavuga iwacu, dufite minisiteri y'uburere, minisiteri yo gukunda, iyo minisiteri y'iki, ino minisiteri ifite mu nshingano, minisiteri inshingano mboneragihugu y'ubumwe, urumva ku bumwe it's okay, ndavivuye, ariko inshingano zo gukunda igihugu mboneragihugu, mperuka agiye mu itorero vugu y'amatorero muri 2018 I think 2017, igihe hazaga imbangukiragutabara ku misozi yose. Ntago wahora muri ibyo, birashoboka umunsi ku wundi, kandi sinuko n'ubu abava ku rugerero badakora, ariko abantu bakwiye kwa updatinga Afrika n'isi yose muri rusange, buri gihugu kivyake uko cyabikora, hakagira ukuntu abaturage bahabwa uburyo bwo kurinda igihugu no kugikomeza, kandi bikaba routine in continuance, apana kuvuga ngo havutse akantu hateye akagize gute habaye iki uyu munsi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ibibazo bitwara za Venezuela. Abaturage ba Venezuela ubwabo bashobora kujya ku kirimba cy'umukuru w'igihugu wa Venezuela, Amerika igatinya, Amerika ikizana ubwato bwayo muri Caribbean Ocean, muri Pacific. Iyo haza kuba abaturage b'imyaka myinshi mu kiragano cyabo barateguye mu gukunda igihugu cyabo, bakabona ibirungo birimo gukarangirwa igihugu cyabo nka Venezuela, ubu ngubu baba baragiye mu mihanda guhera icyo gihe, ntabwo hari gutozwa ingabo na local defenses nk'ibyo Maduro amaze iminsi akora, no kugura intwara no kuzimurika icyo gihe no kugira gute, kuko byari kuba rutine. Amerika yari kubitinya, igatinya demokarasi ya Venezuela, ikabona ko itajegajega, ariko kugeza uyu munsi nta muturage urimo kuririra Venezuela, nta muturage urimo kuririra Venezuela, kubera ko avuga ati nashaka agende, nashaka agende, ntacyo bidutwaye, ntacyo yaratumariye. Mu Burayi arazerera, urumva arabwera asebye igihugu cye rwose, siniya kubivuga, arumva gutwara umuperezida mu cyubahiro cye w'igihugu. Je ndibuka mu myaka almost ingahe ishize, ni inkuru nkuze kugarukaho, abaturage ba Etats-Unis d'Amerique badahuje ubwoko nk'aba Venezuelian, badahuje umuryango mugari nk'aba muri Venezuela. Amerika ituwe n'amoko menshi, igizwe n'amoko abantu bagiye mu bihugu bitandukanye, babonye ibendera ryabo ririmo rishya, inkongi yateye ishyamba n'umudugudu wabo urashya. Bamaze guhunga bibuka ko baje batazanye idarapo ryabo n'ibendera ryabo, baza kuritwara mu nkongi bahatana, ndetse abapompiye babwira bati mwijye, ariko baranga bagiye gutwara idarapo ryabo ngo bitaza kugurumana. Abaturage ba Amerika bageze kuri level yo kurwanira ibendera riri mu nkongi. Abaturage ba Venezuela ntibashobora no kurwanira perezida wabo kubw'icyubahiro n'agaciro k'igihugu cyabo, kuko ntibabyigishijwe, ntawo babibwiye. Ejo muri Israel iterwa muri ya festival ya Nova ku tariki ngira ngo 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2020 I think na gatatu, abaturage muri Venezuela, Argentina, Amerika Latine, Brazil batangiye kurira indege bajya i Jerusalem no Tel Aviv ku bibuga by'indege byabo. Ibihugu nka Venezuela, Argentine, ibihugu nka Nicaragua n'ibindi bihugu bitandukanye muri Amerika Latine byabajije abantu aho barimo kujya ni hehe ko muri indege mwese mwigize nk'abakerarugendo bagiye muri Israel. Ntibaje gusobanukirwa nuko ari peuple juif, ari abajuifu babyirukiye muri ibyo bihugu, bakahiga bakahakurira mu bisekuruza byaho, maybe baba Venezuela, maybe baba Argentine, bose bagiye gutabara igihugu cyabo. Barapfuye muri Gaza, bararwanya inkundura, barwanira Israel batavukiyemo, kuko ari igisekuru cyabo. Ariko abaturage bo muri Venezuela ntibashobora kurwanira igisekuru cyabo. Abanyamerika batagira igisekuru muri Amerika barwanira ibendera ryabo mu ishyamba. Ejo twabonye abana muri za Muhanga barwana n'idarapo kugira ngo ritagwa, igikorwa babonye ko n'inzego z'igihugu cyabicungiye hafi, mais on peut dire que c'était des choses presque circonstancielles. Ntabwo wafata isomo nka ririya ngo ryigishe mu bandi bana, nibura ribe inkomarume mu kwigisha, ndavuga bibe initiative yo kwigisha abana gukunda igihugu, ngo muri curriculum y'igihugu bongeremo isomo ryo gukunda igihugu, bashingiye kuri bariya abantu nko dushingira ku bana b'Inyange n'ubwitange bwabo bavuyemo intwari. Kesi imwe ishobora gutuma abantu bafira izindi thinking. Ndi muri Venezuela, niho turimo kuvuga ku ntambara yaho, hatogera uza kungarura hano muri Afrika no mu Rwanda by'umwihariko, ariko ni ingero tuba dutanga kugira ngo abantu bagire icyo bazigiraho. Reka miramate dukomeze n'ikiganiro. Ngahe nguko rero niko amakuru akomeza kugenda atubwira. Biravugwa ko umugabo Nicolas Maduro yajyanywe ahantu hatazwi,
Hano rero ndabona ku makuru agenda tugeraho uwitwa Marco Rubio ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika yagize ati ni kuri CNN aravuga ngo Rubio says Maduro arrested to stand trial in US according to US Senator. Niko umusenateri wa Amerika yavuze. Kandi uyu hano katurebe the US arrested Venezuelan President Nicolas Maduro to stand trial in the US according to a Republican senator who says he spoke with Secretary of State Marco Rubio. Senateri umwe muri Amerika ngo yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe Nicolas Maduro kugira ngo azagezwe imbere y'ubutabera bwa Amerika ngo nk'uko amategeko ya Amerika abitangaza. Mu kumukotinga ni quote igira iti he informed me that Nicolas Maduro has been arrested by US personnel to stand trial on criminal charges in the United States and that the kinetic action we saw tonight was deployed to protect and defend those executing the arrest warrant, Utah Senator Mike Curry posted on X. Hano rero nk'uko senateri w'intara ya Utah, senateri Mike Curry yabitangaje ngo yabashije ibisobanuro Marco Rubio amubwira ko ngo ibyagaragaye nk'ibitero bihambaye ku rwego rwo hejuru muri Caracas ngo kwaro kugira ngo babashe guproteja abari bagiye guta muri yombi abafite urwandiko rwo guta muri yombi Nicolas Maduro. Ngo yakomeje amubwira ati this action likely falls within the president inherent authority under Article 2 of the Constitution to protect US personnel from an actual or imminent attack. Ngo ni itegeko rikoreshwa mu ngingo ya 2 y'itegeko nshinga rya Amerika rivuga ko igihe umukozi wa Amerika agiye mu kazi cyangwa se hari ikimubangamiye agomba gukingirwa. Ngo Marco Rubio yakomeje agira ati anticipates no further action in Venezuela now that Maduro is in US custody. Ngo yakomeje avuga ko Maduro ari mabuso mu gihugu cya Amerika. CNN nayo makuru ifite mu by'ukuri. Hanyuma rero uyu musenateri akaba yakomeje kuvuga ko barimo gukurikirana uko ibintu bimeze. Hanyuma hibazwaga niba Amerika yaba yageze kuri ibyo byose yonyine nta bindi bihugu bifatikanije muri icyo gitero. Ni amakuru nyine abantu bagishakisha. Maduro akaba ngo yarakomeje kuvugwaho ibitero byo gufatikanya n'ibiyobyabwenge mu mwaka wa 2020 akaribwo Amerika yakunze kumushyira mu majwi. Venezuela uyihagarariye muri Loni akaba yahise ahamagarira akanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi kugira ngo bigende neza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Venezuela Ivan Gil Pinto yabwiye aherutse kuvuga ko Amerika ikwiye kugezwa imbere ya Nations Unies kugira ngo isobanure uko ibintu ibyo yakoze. Yagize ati no cowardly attack will prevail against the strength of these people who will emerge victorious. Amagambo yanditse kuri Telegram Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Venezuela ati nta gitero cy'ubugwari kizigera gihagarara imbere y'imbaraga z'abaturage kandi bizasoza babonye intsinzi. Uburusiya bwahise buseruka nk'iyagatera ngo bwemeza ko bwifatikanye n'abaturage ba Venezuela. Baravuga ngo act of armed aggression by US call for dialogue. Ngo bahise bahamagarira ibiganiro byerekana ko Uburusiya ngo bushobora kuba muri aka gakino. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko nta mbabazi ndetse iki gitendo cya Amerika kidashobora kuzihanganirwa n'umunsi n'umwe. Mu magambo yagize ati we reaffirm our solidarity with the Venezuelan people and our support to the Bolivian leadership's course of action aimed at protecting the country's national interests and sovereignty. Ni aya magambo ya Sergei
Lavrov ku gihugu gifite peteroli nyinshi ariko kidafite ubwirinzi bubasha kukirinda. Babuze misile, babuze igisirikare, babuze iki n'iki, bameze nka FARDC. Maduro umaze imyaka 12 ku butegetsi mu gihugu cya Venezuela, yagiye ku butegetsi muri 2013 asimbuye uwo bita Hugo Chavez. Hanyuma bivugwa yuko rero uyu mugabo yahoze ari umuntu utwara amakamyo ndetse akaba yarigeze no kuyobora ishyirahamwe ry'abakozi, ibyo twita amasendika. Akaba rero nyine yatkuye ku butegetsi Maduro binyuze mu matora ataravuzweho rumwe. Kuva muri icyo gihe kugeza uyu munsi kuri iyo myaka 12 akaba akunze guhangana n'ubutegetsi bwa Amerika. Ndetse mu mwaka wa 2017 Maduro byavuzwe yuko ashaka ko inteko ishinga amategeko ijya hasi y'ubutegetsi bwe kugira ngo abashe kuyobora ubutegetsi no kubugenzura no gucungira hafi ibyo position yigira, ndetse no kubasha gukoma mu nkokora abigaragambyaga muri Caracas. Rero bivuga yuko muri Amerika bavuga ko bari babona yuko ari ikibazo gikomeye cyane ku butegetsi bwabo. Tukaba tuzakomeza kugenda tubigarukaho. Ubusanzwe kuva mu kwezi kwa 7 uno mwaka Leta z'Ubumwe za Amerika zarashyize amadolari miliyoni 50 azahabwa uzata muri yombi Nicolas Maduro, nk'uko byari byategetswe na attorney wa Amerika bita Pamela Bondi. Ubwo attorney ni umuhesha w'iki wa Amerika simbizi. Maduro rero akaba ari uko nguko yari yarigambye. Umugore wa Maduro bafatanywe Siria Adela Flores do Maduro ni umunyamategeko, akaba yari n'uwungirije inteko ishinga amategeko ya Amerika ya Venezuela mu gihe kigera ku myaka 10. Yaravuze ko ibyo bitazakunda kandi ko bitazavamo. Nyuma y'amasaha 2 Caracas irashwe, biravuga ko ubu hari agahenge nk'uko umunyamakuru wa CNN abitangariza. Ari hariya muri Caracas muri Amerika. The best way to connect with modern travelers is through storytelling. We are steering towards immersion and Ndumva iri jwi tutaza kurihanga It's an uniting force. It's the biggest distributor of wealth. kurihanganira na CNN kuko rishobora kuba ari ijwi The ryamamaza. U.S. Senate Armed Services Committee was not notified ahead of time of any military action in Venezuela, source tells CNN. We want to go live now to Caracas and journalist Mary Mena, who's Reka standing twumve by inkuru for ya us. Mary Mena First of all, I want to get your wa CNN reaction i to this Caracas stunning news coming out kuri of the CNN. US. Iyi ni David Mashal TV. Well, so far we haven't heard from government officials. We just saw an information sent by the Ministry of Defense, General Vladimir Padrino. He called for a massive deployment of military forces in Venezuela. That is the immediate reaction that we have so far. And for now, the city of Caracas remains in calm. It has been like that for the past couple of hours. This began at about 1:52 a.m. in the morning. Several blasts, as you said, we hear across the city. But right now, the capital is in silence. We heard from the Ministry of Foreign Affairs saying, blaming the U.S. for the attack before President Trump spoke about that. And then, we received information from the Ministry of Foreign Affairs saying there was 3 attacks in 3 strategic areas in Venezuela, in Miranda State, La Guaira State, and Aragua State. Those are key strategic locations where the military forces have infrastructure. So far, we hear the one here in Caracas, nearby this place in La Carlota Airport. It is a military airport that is mostly used for military forces. Then we will listen to many airplanes and helicopters passing by, but right now the city remains quiet for the past 2 hours. We haven't heard for people, for example, coming to the streets, and the state channel keeps repeating. Uyu mugore aravuga yuko Ministre w'ingabo General
Padrino Lopez yahamagaye igisirikare kudeployinga ingabo ku butaka bwose bwa Venezuela bitegura guhangana n'ingabo za Amerika, nk'uko uno munyamakuru akomeje kugenda bitangariza ikinyamakuru CNN. Ubu umujyi wa Caracas ngo uratuje nk'uko babivuga, ni umunyamakuru nyine wa Amerika, nawe urabyumva. Marie Mena utangariza Caracas akaba yavuze yuko iki gihugu ngo abagituye bumvise indege z'intambara nyinshi cyane na za kajugujugu zigenda zibanyura hejuru, ariko avuga ko muri icyo gihe yatangazaga amakuru mu gihe cy'amasaha abiri yari atambutse nta kintu bari bakibona. Yavuze ko rero ngo yumvise ngo ntiyigeze abona abaturage bajya mu mihanda namba, kandi ngo televiziyo y'igihugu ikomeje gutangaza ubutumwa bwa Minisiteri y'Ingabo busaba abaturage ngo kwikaruma. Ngo bivugwa ko nyine muri iryo tangazo rivuga ko barimo gushyira ingabo mu myanya nk'aho se batabyiteguye. Uyu munyamakuru kandi Mena yavuze ko mu gihe yatangazaga nyine ngo muri Venezuela hakomeje kuba ako gahenge nk'uko twabivugaga. Inkuru yo muri Venezuela tuzagenda tuyigarukaho muri make, tuzagenda tubabwira uko ibintu bimeze. Tugaruke mu karere, tugaruke kureba ama update ari muri aka karere. Amakuru twabonye mu gitondo ni uko mu duce twa Kigongo niba na Kagongo na za hariya za Makobora habyukiye ibitero bikomeye cyane by'ingabo z'abarundi ku mutwe wa AFC M23. Nkimara kumva ibyo bitero bikomeye by'abashaka gutagatinga umujyi wa Uvira, nahise ntekereza ko uko byagenda kose ingabo za leta zikobora kuba zishaka gukurura M23 mu gufata umujyi nka Baraka na Karemi kugira ngo urusaku rukomeze kuba rwinshi kuri M23. Bamwe bakavuga ko byaba byiza M23 ikomeje kurwanira aho ihagaze nk'uko igeze kubikora aho turi mujyi wa Goma, kandi ikarinda ingome zayo ku muzenguruko wa Minembwe, Fizi, yewe iyo Makobora n'ibiyifashe ikayifata, ariko ikitondera Baraka kuko ishobora guhita izamura andi marangamutima ku rwego mpuzamahanga. Aricyo kintu ubona ko leta y'u Burundi na Kongo na FDL n'abafatikanije bashaka. Imirwano rero yabyutse ikaze nk'uko twakunze kubibwirwa n'abantu bari mu gice cya Minembwe, batubwiye yuko na n'ubu ngubu babyutse besurana. Ntabwo tuzi icyo abastrateje ba M23 bashobora kuzakora mu gihe nk'icyo ngicyo, ariko uko byagenda kose hari icyo kizakorwa kugira ngo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bizarushaho kugenda neza, kandi cyihutirwa kuri ubu cyagombye kuba ari ukuba abantu bajya mu biganiro kugira ngo barusheho gukomeza kurwana. Itangazo rya FARDC muri iki gitondo riravuga yuko ngo hari abasirikare ngo barwanira b'abanyamahanga ngo bafashwe amatekwa, ngo refuse l'armée de la République démocratique du Congo ont procédé ce jour à la présentation officielle à la presse des prisonniers et combattants étrangers capturés sur le théâtre de combat. Hano rero barimo kwerekana ngo abantu ngo bataye muri yombi bambaye ibintu by'umuhondo n'icyatsi bameze nk'abakuruna. Ndabona umuntu umeze nk'umuvugizi w'ingabo ariko gukomeza bivuga, kandi no Twitter ndabona iri verified n'amagambo menshi ntibavuga ni abahehe muri icyo mu kihe gihugu, ni ibintu biri aho ngaho gusa. So ndumva rero ari uko umuntu yabivuga. Muri Kongo imirwano yamye ikaze aho ngaho. Ejo twabibutsa ko indege ya drone yarashe muri Masisi centre igahitana abaturage igakomeretsa abandi. Nahoze bona Médecins Sans Frontières itabariza abantu ariko ikibagirwa kuvuga bapfuye, ahubwo ikajya kuvuga ngo abakomeretse gusa nkaho nta bapfuye. Mwibaze namwe, wibaze nawe aho abantu bavuga ngo abantu barapfuye kandi ahubwo barakomeretse. Umunyamakuru Steve Wembi ukorera muri Congo aravuga ati frappe de drone du président Tshisekedi sur les civils de Masisi une veuve et inconsolable. No mu wapfushije umugabo. Tshisekedi, pourquoi me fais-tu ça? Comment vais-je m'occuper de mes 7 enfants sans emploi? Niko no mudamu yariraga avuga ati se Tshisekedi urampora iki? Aturibwira ko
aba bana ubu ni umuturage urira ku bitaro by'i Masisi. Ati abana barindwi nzabatunga gute nta kazi Tshisekedi wica abaturage. Niko umuturage yabwiraga Tshisekedi mu butumwa tubona kuri Twitter niko y'uyu munyamakuru Steve Wemby. Niko ndimo kugenda mbibona kuri izo ntambara zahariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu no gutegereza bakareba amaherezo azaba ayahe. Mu bigaragara rero ko rwose mu by'ukuri intambara yo muri Kongo itari hafi kurangira, ahubwo ikomeje kubamo utuntu utamenya ngo nuduki. Baridoha, bararwana, Tshisekedi arica abaturage, Makobora yafashwe, yarekuwe, yagize gute. People let me dare to say abantu bari serious, ariko seriousness ushobora gupimisha nyine umunzano ukavuga abantu bite, kuko urumva nka M23 ifata ahantu uyu munsi ngo yavuye, muvuye Makobora, muvuye Uvira, muvuye hose. Iyi mikino rwose nimutayivamo abantu bazashira. Kandi yaba Tshisekedi abeshya ngo yatowe uko yagiye twarabyumvise. Ya M23 mwakoze umutwe w'Inyeshyamba wo kurwanya Tshisekedi, impamvu yanyu abaturage baranayumva, ariko ntabwo ari impamvu za referendum abantu batoreye ngo bapfe bazira ibintu nk'ibyo ngibyo. Niba urwana ukemura intambara irangire ukoresheje imbaraga zawe zose ufite, ariko ibyanarikuye nagize gute navuye nagize gute. Na M23 yobora haraswa nkaza Masisi centre twumvise, yewe nta n'ahantu buriya leta itapfa kurasa birashoboka yabitrying. Ariko abantu baganire banarwana berekana umuturage azava muri aya manza aganya gute. Izi ntambara baziza ku baturage, yewe haba abaturage bari mu nkambi z'impunzi, intambara ziraza muri uburyo bazibona. Umuturage wasigaye ati ziramuzaho gutya zibona. Tshisekedi he doesn't care. M23 irarwana ifata amaferi igira gute, ngo niko politiki na diplomasi bigenda. None se abaturage bazaba babaye abandi. Kuba umuntu wa Makobora yarazi M23 mutabaye arimo kumva ibitero, bakomeje swimo bakamanuka umuntu Makobora akagira amahoro, bagahangana n'amato y'intambara y'abarundi abarasira na za itirari ari mu mazi, bakayashwanyaguza bakatumaho drone ko barashase muri Rugombo bakarasa Ruvungi ntitwayibonye. Abarundi mwabahaye isomo mugakemura ikibazo, ariko mukanababwiza ukuri in capital leta mukabaza abarundi kazi murashaka iki kuri muri iki gihugu. Politika ya M23 and militaries igomba kuzamura iki gihagararo kandi ijwi rikazamuka. Hari uwavuga ngo Siriya ntirihagije, ntabwo rihagije. Nese rihagije gute kandi Uvira ifatwa umurundi agakomeza gakwega ikirenge. Abarundi barimo kumvikana mu ntambara z'Amasisi bashobora kuba batarumvise neza the message. Iyo magic bullet yanyu ishobora kuba arabagezeho bameze nk'abafite iki n'iki, mubakure kwizima. Kuko urumva nkaza Baraka hangaha haracyara amazi y'u Burundi, kandi integrity z'ibihugu na superficie z'ibihugu zicunga ku mazi no ku butaka. Mukuru Burundi kuri ayo mazi muzare kuzabaza koresha amazi ya Tanzania mu kudeploy. Icyo gihe Tanzania zaje mu kibazo mu bimenye. So mureba hari umurongo wose wo Burundi mu kubakure ku butegetsi. Na Uvira mu deploying mu kamamba yambaye. Kuko urumva no muri none se muratinya gukora muhaswe. So je mfite umukwaferi wajya gunyogosha avuga ati rwose uzashwe n'umuntu uhagaze ariko ntaza kucupfukame n'ubundi azaba ari umwicanyi. So mievo muri debuke agent niba mbivuze neza. Just ntabwo mbizi, reka turakurikirana izo ntambara za Makobora twumva ukuntu zihagaze, tubone koza kubagezaho amakuru arambuye neza mu kindi gihe kizaza. Abantu batangiye gukora ama AI urabona abantu batangiye gukora ama AI. Ubuse uyu reka numva ibingibi ngarutse The United States has spent billions of dollars over the years in helping with health strategies all across the world. What we learned over time, and especially after coming here, is that oftentimes, and I'm oversimplifying it, but this is an accurate description, what would happen is we would go to a country and say, we're going to help you with your healthcare needs. Then we would drive over to Northern Virginia somewhere. Dusozereze ku ngaruka rero ziri muri izi ntambara zo muri Venezuela. Uko byagenda kose biragaragara ko karuta kare kagiye kujya kakamira. Mu minsi iri imbere tukazitegura kubona ibihugu bikomeye
byigarurira ibindi nk'uko Russia yigaruriye Donbass, ikarwa Kherson, Zaporizhia ndetse na Crimea, ikaba isatira icyambu cya Odessa ndetse n'inyanja y'umukara yose na Azov, zikaba zarigaruriye n'igihugu cy'Uburusiya kubera agatuza gifite. Twitege kandi kuzabona ibihugu bikomeye bishaka amafaranga, bigashaka aho bikura critical minerals, bikaza guhungabanya umutekano w'ibihugu n'ubundi byahozemo bibifite, nk'uko Libya imeze uyu munsi. Naho ibihugu kwihagararaho bidashize isoni, ariko kandi bikubaka uburinzi n'ubwirinzi bukomeye, kandi uburinzi bubereye mu mitima, kuko imbunda buri wese arazigira, ariko abaturage bashyitse hamwe bazabasha kurinda ibihugu byabo abapredateri b'ibinywa amaraso, b'abaportuniste babeshejweho bisarurira mu nduru. Niki za Nigeria zibibyumve, bahebo kajya za Venezuela zibyumve. Ngiye nta muntu mfite Venezuela rwose kuba igira ubutegetsi n'amafaranga nakuriya ntigire defense zikomeye nibura ku kigero ya za Iran, ku buryo gitera ubwato ngo bumwe bukabasha kunesha ubwato bumwe se bubasha kunesha igihugu gute? Nababwiye ngo AI yatangiye gukora intuze, ndabona abantu batangiye gusa n'abagaragaza uko abasirikare ba Amerika bamanukiye mu mitaka bakajya gufata Hugo Chavez, ariko hano bari mu myitozo, ntabwo kinari igitero, namwe ntimukamfurape, ni imyitozo y'abakorera imyitozo, ntabwo ari hariya. So reka turebe niba nta nkuru idasanzwe twaba twibagiwe, tubahe aya makuru haba mu Burundi, turebe kuri OS Media Burundi mu kanya gato dusigaranye, turebe ko hari amakuru adasanzwe ahavugwa. Bikavuga ko hano mu hitwa Busuma mu Burundi hakomeze kuba ibyo bita décès massif, abantu barafa ku bwinshi, bakibaza ikibitera kikabayobera. Bukinanyana kandi hari ishuri ryari rimaze iminsi ryuzuye, leta ikaba yarishyizemo abazarendo FDLR, abasirikare bayo, ikahindura ikigo cya gisirikare. Abaturage baturiye icyo kigo bakaba bakomeje kuvuga yuko abazarendo bakirimo babiba, bakabambura, bakigarura n'ibyabo, kikaba giteranyemo abazarendo 3000 n'abasirikare bose bahuriyemo babaza Burundi, bakavuga ko ari imyitozo barimo kubasubiza ku rugamba, ariko kandi abaturage bakavuga ko rwose babangamiwe, kandi banabafatira abakobwa babo ku ngufu. Aho nyine ni muri Bukinanyana ku ishuri rya Muremera muri zone Buhayira, muri iyo komine iherereye muri province ya Bujumbura mu burengerazuba bw'u Burundi. Ni ibyo ngibyo umuntu yavuga. Turebye ku bivugwa muri Congo muri updates naho zihuta, dushobora kuzavuga ko wenda mu masaha yacu yandi ari buze. Biravuga ko mu gace ka Walikare muri Buhimba imirwano yongeye gutangura kuri uno munsi wa mu gitondo. Imirwano ikaba imeze nabi mu gace ka Buhimba, ngo ni muri Walikare. Hano haravugwa ko imirwano yatangiye muri iki gitondo. Mu gitondo abasirikare hagati y'abasirikare mu 23 n'aba FARDC bari kumwe n'abazarendo hitwa Kirongo ku birometero 3 gahitwa Buhimba muri groupe mayor wa Iyungu muri territoire ya Walikare mu Kivu y'Amajyaruguru. Bikavuga ko rero guhera saa 11 za mu gitondo M23 yarakabye igitero ku birindiro bya FARDC na wazarendo bari Buhimba. Umunyamabanga ngira ngo nshingwabikorwa wa groupe mayor wa Iyungu akaba yavuze ko amasasu yatangiye kumvikana kandi no bacyumvikana. Hanyuma M23 ikaba irimo igerageza kumena no kwinjira mu birindiro bya FARDC. Abaturage kandi bavuga ko bahunze iyo mirwano berekeza hitwa Kairenge, Ngenge ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Ino mirwano iyo muri Walikare na Masisi, muri Masisi naho baravuga imirwano yitwa Katoyi, naho niko amakuru aturuka aho ngaho harimo kuvuga inyeshyamba zikaba zihanganye na basirikare ndetse ba wazarendo ahitwa Bingaro muri secteur ya Katoyi muri territoire ya Masisi. Abari hiyo bakaba bavuga yuko inyeshyamba zikomeje gushyira abasirikare benshi no kubarundanya n'ibitwara ariko akazinga kugira ngo bagabe bitero kuri FARDC iri muri utwo duce. Kandi Katoyi ikaba nyine igeramiwe n'iyo mirwano. Ubu ntitwamenya kuko turi saa 8 zuzuye, ntabwo tuzi neza aho iyo mirwano ubu tuvugana yaba igeze. Hanyuma FARDC iravuga ko ngo yataye muri abasirikare b'u Rwanda, ngo ikaba yaberekanye ngo n'abandi banyamahanga ngo bivanga muri izi ntambara. Ndabona abantu rwose bambaye ibintu by'intuze ibyatangajwe na Lieutenant Colonel Maka Hazukai
Munga akaba ari ushinzwe iby'itumanaho wungirije, ngo bakaba ngo baraberekanye, ubwo tuzamenya development y'ibi ngibi. Reka tusoze ano makuru n'ubundi tugana ku musozo, tubabwire ko rero tubakunda kandi tuzakomeza kuba muri disposition zanyu, as long as namwe mwakoze subscribe, like, share na commentaire. Reka mbashimire, and David Eugene Marshal mbifurije umwaka mushya muhire nk'uko bisanzwe muri izi festival season zidusoza, kandi mbabwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana na buri wese. Ciao ciao, hasta la vista.